بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Tebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyatuwadde obuwangazi, tumusaba okusasana ebyengera ku mbaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam, oyo gwe yatusindikiranga rahmatan lil alamin, nga kyakusaasira eri ebitonde byonna. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa obulungi obuli mu kusoma kwaffe kuno, ate atuwonya ebikemu ebikolimu. Allahumma amin. Tukyali ku buku Iqra. Kitabo kino kya kitiibwa nnyo eri omusomi wa irimu ayagala okusoma irimu. Jukira kikuyigiriza okusoma Quran baada Allah, nobiranga ate oyiga okusoma Quran, ate si kyokka noyiga okusoma hadis, ate noyiga okusoma ebitabo eby'Oluwarabu ebiriko empeerezi. Era wovaawo n'ogenda ku bitaliko bitaliko empeerezi. So tokinyooma insha Allah tabaraka wa taala. Tuli ku volume ya kuna abatandika naffe from volume 1 mumanyi kitegeeza. So gwe bobanga wakati wakalaba video eno si etandika, okitegedde, tandika eri wala ntegereka. So a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tusimbudde ajrun ghayru mamnun. Jika twasoma qalqala mu video za fizwede. Je ajrun ghayru. Jukira wano oba twasoma mu ahkamu nun sakina, mujukira bulungi nnyo. Tanwini wejja maaso ngalyo ghain oba olina okukola ki okujolesa n'ogiraga, tukita idhar. Ajrun ghayru mamnun, ghayru mamnun. Jigid ajrun ghayru mamnun. Ekyokubiri ila yawmi yub'athun. Obanoga nti ila yawmi yub'athuna, naye awo ogenda kuproceed yango oba okyasoma ogenda mu maaso, naye bw'oba nga waliwo okuyimirira nga ayi gwayo gamba nti yub'athun, nosayo sukuni mukoki kununi noga nti ila yawmi yub'athun. Okategedde? Okategedde? Fi jidiha hablun, fi jidiha eno ha'u, eno ha'u, fi jidiha hablum. Ngai musozo masad we kwachi wegena. So yanti fi jidiha hablun. Ala dhalika la shahid. Ala dhalika, ala dha. So si dha toluma lulimi, toluma luki lulimi, jasigamba nti dha. Ala dha, so si dha. Okategedde? Ala dhalika, ala dha botyo. Nga nti ala dhalika la shahid, da la shahid, da, because naga nti qalqala kasitebanga yesembayo nebanga eriko emperezo ikyusa nefuka sukuni,
katinga yo dali no wefusechi ya sukuna tinga bade ya dhammatain walegede. Tugenze wano yamshi ala batnihi. Yamshi ala batnihi. Yamshi ala batnihi. Tukategede. Akasema kanti hadha la shay'un ujabun. Kanti ujabe. Kanti hadha la shay'un ujab. Naam, ain ujab. هذا لشيء عجاب. وقال كده بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخر. Kwa wazamu ina supporting omuni muguno gwa Allah subhanahu wa ta'ala nte mujango oko 0784165480 ne 0703574535. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.